Akcija, odakle ide, šta ide i tako dalje. Ide odmah. Akcija ide od srca, od majstora i majstora. Od srca srcu. Jeste. Majstori rade. Ajde, vidio se. Dobro. U redu. Dokle idete? Gospodine, evo vidite. Dođemo, evo brčko se budi. Dođemo. Šta je to? I ovo za sve majstore. Kako se vi zovete? Evo nam od Verice kava ili ti kafa i kahva, ko što kaže. Dobro. Ja ću kafu. Ovo je sok, probaj. Probaj sok, piće to je dobro. Od prirodne, ja mislim da je... Jamnička. Ovo je sad majstor Rus naletio. Pijem kafu, dakle postoji. Rakija je najbolja kod doktora i majstora. Dobro, Hvala. Jeste zadovoljni sada? Jeste vi vidjeli šta sad radi? Vidio sam. A hoćete li vi poslije nabrati s posla? A ja s posla, ali tek iza pola 4. Pa nećemo mi ni radimo mi. Vi ste rekli da se uradi čestito, a ne možemo čestito za pola sata, znači čekamo vas. Ali vidim da ima ekipa. Ima ekipa prava. Uigrana. Vidimo se. Kad pičite dalje? Pičimo. Kad završimo. Čekamo mi vas, pa ćemo onda pičite. Vidimo. Hvala. Otišete mišići. Slušaj, da ste jutro spucao burek ko ja, ne bi otišli mišići. Hajde moj. Ovo sve na vitaminima, od šarafa otišli mišići. Ovo je pravi posao u distriktu, 3 majstora radi. Jedan radi, 2 pridržava, pa se stalno mijenja. Ovo je to. Pazite ovo. 1, 2, 3. Izvolite. Zdrav duh u zdravom tijelu, normalan zdrav majstor u bijelom odijelu. Dosta smo radili s običnim staklom, pa smo radili sa vitražnim šarenim staklom, Jesmo. pa smo radili, koje je ovo staklo? Ovo je razbijeno staklo. Razbijeno? Ja. Ovo je armirano, do duše razbijeno staklo, zato ga i mijenjamo. Evo ga. Ovo sam napravo nove armira. Dobar majstor. Vidiš? Dobar volio preljivač. Evo. Time out reklame. Koliko godina ste imali što? 20 godina. Šta je s ovim Haustonom, reci? Dobar je, mogu ti reći. Kako je razbio? Ne, dobar je. Stvarno, kad pogledamo neke druge Haustone, ovaj je fantastičan. Ali eto, došli smo malo da ga dotiramo, ovo nije u redu, nisu ni sandučići, malo okrećimo, ofarbamo, pa vi onda kasnije nastavite to. Kome se plati? Dobro smo. Odlično si me pitao. Ovo se ne plaća. Besplatno. Dobar dan.
Popila kafa, jeste popili? Jesmo popili, gospođo Verce, popili smo kafu. Već je kafa bila. Za mis. Vidiš. Ovo nam je prva Miss Haustora, ne možete... Sad mi pade, izabrat ćemo mi Miss Haustor. Misicu, ne Miss. Misicu. Misicu. Misicu Haustor. Srećan rad. Hvala. Super, teško. Gotovo danas? Danas gotovo. Operacija uspjela, pacijent na zemlji. Operacija zvana caruje snaga klade valja. Tako je. Operacija lauk. Sa njim. Evo. Ovo mi je donji. Evo. Petica. Svaka. Svaka je čast. Krčko-Banovići, to je naša meta, sredit ćemo Haustor do sljedećeg ljeta. Čekaj. Šta je sljedećeg ljeta? Kako? Danas se mora završiti A Haustor. to je pjesma samo. Ajde, danas ćemo to završiti. Onda preokreni. Krčko-Banovići, to je naša meta, sredit ćemo Haustor još ovoga ljeta. Ovog ljeta. Radi, majstore! Ovako malo fali. Zato ako onaj majstor malo prije što je dovukao staklo, onako brzo nabru. Evo, jak se tiče. Eto majstore, Stavi pogoda zakucao gore. ipak mi to u glavi smo. A jesmo li majstori ili nismo? Polajne. Evo mi i ovo u glavi smo. A jesmo li majstori ili nismo?